Ya. Randu kumarampot demi tumatuantai nata parombongan. Bunga kadangku daote tongkonan kadang daote panito bisara buku wasalamak si tamo malik paiman si mantakabor lantai lilik napanda di bolong masak ke si bayo dindo dua mereka tabe naroko sudah garak na tolong batikin bong aluk melau langi taruh bulan nah pangarunan lolos sukan daote nabe bulu tedok tunak turilang na potar kallo inde tondok natara tongkonan rura tongkonan mendong suri minta bianan randa batu rampo men batu malik lago bapakna tari nah gua tambah nih atau malam dukung aluran nih apa ini nasib para bapak alam posisi siman rara tingayoku tapi sulena kandang soran na bombongan pantang tium bak panalembang pantang butu ben tuduana gol rara rampo tongkon tama dililik na pan duangan tau te tongkon ang karana te tau to bisara la tontong parang pakomai dau katim pora-pora pangaloloan na sarita to lamban tona tarana ka tongkonan layu tona loloan ni sumampak kalanduan lante lilikna padang titanan talu padang samba batu lalikan tono la tampo malolo tom teteran dana mandak tang kilo-kilo talu lipu siti ngayo tarugu turiyana tora tak balayan sialingina padang di talu lipu lolo sumaningina tolu mepong padang titanan talu padang samba batu patoko untoroi tongkonan nek banda pagapa unni sungi te padang nanai benda merambu apiwana padang adisang malati umba lau mai padang basse tangana talu lembangan tonna di borong-borongan ni tonna di tandung-tandungan ni lilina talu lembangan si biar talang mi atau sangara putalang si susiarusan mi kesangan capungan luming kadikan dunia pak di itu meteon tanun rosoiraya luming kasih tangke sorangan seduk lumiak si talak patadoan satpang
Ilang kalau si Benlay Sinah meleran membuat tasa Duri situ yang tangke pandang adana irisan-irisan pinang membawa kepinah katur simbol kebesaran masyarakat Peranda berjuang sahabat meraih segala keikhlasan rukun indah di dalam lubuk hati yang paling dalam menjadi warisan abadi sepanjang masa menjadi jembatan menghubung tali persaudaraan menjadi jembatan mangan sapa lembang pelanggaran di mulut sampak nama sakit kusapan nama dalindi Woi ngomong daun kalau lempang di Batara lana binan bayang lada mo pedang dito mo ayo kata potong Oke baik. Tangkian surung salandan ariang nate tangan indo saraka kusorong ngerokok timbanting ayo makarayana anak pare-pare nangka dalam pas sesarang tuyung digente lama luangan paingana lama sinduk karangan pasirwana lo pasidun dukatonan ni temai malik budatna tosang rapukalang na pasundun nilang lolokna na pautui pendaunan indo komisi solah matawai tang sore-sore anna langan Allah langan tuani langan bulan langan parayami nenek si sompolo langan dan si pembulianan nunala tolong sugi mak lolo sunayanan musepa lindona bulan tebulan ladi patulako tontok anak me kata bera dan ame siman bro di palidan maya-maya suling patoman bapak biar rante pao rampo mempatulah bapak tari rombongan naik dua pak baru tuh rampo mempatulah bapak uling rombongan panik yang sama itu bisa berasa buku tapi yang tentang di lupa tadi
ngambele ye tata tirori kala ngakole ye tae kape saile koi pamo ukuran todi annan nulelean todi palung tunan kada tarbuturi yang anak toru memori parang di tawoli pulau sumani ina tor rata balayan sialigna padang di tawoli pengarungan tunggang sangana pak dua burema yang tonna di seser rusak tu parang anaben dan ni tu di poda tumongan itu loangina tu di landolalan ni lamai pada padang tu di lingka pa tahunan ni lamai padang di limbu pada anak sawiri gading idaenanna batara guru tondona payung bendok bulan nia bating kaboyan nia Mario mesuah tuman nom bating inde bali tedongona dikan inde tu membule ammo sola anak na tampak yang ngomong musuna kondo tarapang kita ada pelaku tadi naikan diong taruh masih sambung tak dipahaya tak balo ini sola nasa Datang itu masuk turun seri itu. di game kan matarong kay kampiyan siya ini. Umpa tu Songre. Masake mairi maru dindin mas saya nako. Misalnya mau mogok kasihan juga. Tidak usia itu memang berat. Dia pulau Wabrin, sehingga nanti rombongan maafin talun. Ia mohon nama Bapak Manda, Bapak Rupiah, rombongan nama Mas Sulita, Basten, Rapor DPR, Batinnya itu. Masuri itu di kombo darah abu itu untuk tamadi olah bokona tamadi lomban tingayona tolongan di pedutanai kendeng di pak paelei rampo tongkon tamade lilik na panda di bolong tua langit panda todi potau bunga
Belan na to di yangan mulai liang to di palung punang kada manukah pak dilindona tang wabusa torna pa embo balatana sungko palo-palo balanda pak gantianana todau padangan nale pengopindan sarungmu Allah angina pandang batu to bendam pakoro kalondong tutunan nang medinti saungan Allah angina ton na bendang pasak bungi daw botto na sarira ton na tunan nang tamuan di pamalilin lampata padang di landulalan nimi angga manukumuan nina pandang matarik kalau di lingka pak taunan ni angga saungan la telambuna lepong bulan lengan laun tulang belum tunna bone laun lamda tundon manitena sendana bonga datu manai Allah angina digente torume pemeri padang to dipoda tumuane daenanna ambang bunga makali makna raka lindo duka sanda lindo na ombok batu rupanna si ayo kalambak si baru barana pantarana kana padang di paloko to diong padang dilu katonanna padang walau sesaat kita dan tidak perlu hati yang paling dalam menjadi warisan abadi sepanjang masa menjadi jembatan menutup tali persaudaraan yang menggapai segala harapan sahabat nama narinding di obatan pamaktan bus sebulan di Pat. Nama sekiarata. Minggu abang tumalik angkatan itu labor usul merokoti bakti oleh makarena. Tulang kali bilang sak di kota buang atas. Jangan terlalu. Tidak boleh dikatakan dalam kata-kata dengan pengtali. Tidak terlalu. Tidak andika narantia. Tidak andika narantia. Jika tahu deh, tandur pak ulelian. Lami kata berko suling karanakna atau natarana kabintu entasa atau nalulor atau lagi pas silo-silo ada duinan di Palestina ini lagi kata berkasih tapi asalnya kalau alam deh